Dale znak za start 8. trke današnjeg kasačkog programa na hipodromu u Subotici. Trka je puštena, trka je startovala. Startovala je 8. trka današnjeg programa, a u vodstvu se izdvajaju 3 grla. Na prvom mestu Shirley Horn, zatim Jovanja Desajan, a zatim Chili Gonzalez. Sledi grlo sa brojem 3 Marko. Chili Gonzalez diskvalifikovan, grlo sa brojem 4 Chili Gonzalez diskvalifikovano. Neizvesno, nakon prvog zavoja, nemamo izrazitog favorita u ovom momentu. Daj što je iskrič. Ništa, jedini čitaš, čistaš ništa, samo pratiš drugu, treći četvrti. Znači mi se znamo. Oni su s polja. Samo se neće da završi. Ovo se skloni, nikom ne smije. Oni završi se po polju. Oni ne prozira se. Evo da se gleda. Jovanja Desajan trenutno u vodstvu, na drugom mestu If AT, na trećem sa brojem 11 grlo Dominika. Marko Shirley Horn. Marko je na četvrtom mestu, a Shirley Horn trenutno Jovanija i dalje na čelu 8. trke sa Tijanom Križanović na sulkama. Shirley Horn, druga. Jovanja Desajan i dalje na prvom mestu sa Tijanom Križanović na sulkama. Shirley Horn sa Milošem Kovačevićem trenutno na drugom mestu, grlo broj 6. Da vidimo ko će osvojiti 8. trku današnjeg programa. Jovanja ili Shirley Horn? Ipak Shirley Horn, AT sa Milošem Kovačevićem na sulkama, osvaja 8. trku današnjeg programa. Jovanja Desajan, drugo mesto. Veliki aplauz za Shirley Horn, AT. Vlasništvo Ivana i Tereze Kovačević iz Pančeva, trener je Bojan Kovačević, a u sulkama je bio Miloš Kovačević. Pehar uručuje gospodin Daniel Pejić, menadžer kompanije Dagriso deo Subotica. Još jednom čestitke za ljude koji se bave ovim grlom i za njegove rezultate.